Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar Iqra keberapa ini In? 3 ya In ya? 3 Iya. halaman 22. Ada Mbak Ina di Taiwan. Yuk silakan mulai. Tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syin. Syin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Benar Mm-mm. nggak, Pak? Ya, diulang coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir Syin, rajim. himinash. Ini. Sin gede ya, Pak? Syin gede. A'udzu A'udzu billahi minasy syin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Hir. Bismillahirrahmanirrahim. Emang orang barat. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan nirrahim ya. Nirrahim. Kalau nirrahim ada tasjidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lagi. Tenangin. Iya, Pak. Mm-mm. Bismillahnya diulang lagi nggak, Pak? Ya udah, karepmu deh, terserah. Ya mulai baca aja karena lagi latihan ya. Ya silahkan. Ajizu. Anjizu. Kemudian Yujizuna. yujizuna. Ternyata bukan ini aja yang gak enak. Saya juga lagi gak enak suaranya. Terus lagi suasana. Waja'alahu Waja'alahu aqimu. aqimu aqimu. Kemudian Yuqimuna. yukimuna. Kemudian Luhu. Salah. Warasulahu. warasulahu. Kemudian Hafidhu. afidu. Kemudian Yufiduna. yufiduna. Salatahu. Salatahu. Atiqu. Atiqu. Yutiquna. Yutiquna. Amarahu. Amarahu. Ati. Kemudian Ati'u. ati'u. Kemudian Yutiquna. yuti. Apa tadi? Yutikuna. Yutiquna. Iya Kalau enggak, Pak? yang mana? Yang atas apa yang bawah? Yang ini apa yang ini? Kamu baca. Atas tuh, iya Oh, itu yang itu. masih atas. Tadi Kan udah amaruhnya udah bawa. ya, Pak? Iya. Kamu kan udah ati'u. Berarti ini yuti'una. Oh, Eh, tadi kalau atiku ya. yuti'una. Iya, kalau yang atas memang atiku, yutikuna. Yang bawah ati'u, yuti'una ya. Ain ya. Kemudian yuti'una ya. Terus Fama ra'a fama ra'a. Kemudian mitu amitu yumituna yumituna fi suhufi
Fi suhufi azilu, azilu yuziluna, yuziluna fakhalaqahu, fakhalaqahu kemudian digedein dulu ya. Yuin, ina, ayo. Hai. yakhafuna, Yakhafuna, yasuquna, yasuquna. Kemudian, la yufuna. ini Ina bikin kantuk ya bacanya. Masa sih, Pak? Aduh, La Ina kayak yufuna, la yuf. kayak burean aja kalau baca-baca. Masya Allah. Saya ulang ya, Pak ya. Gak usah Bismillah. cari obat tidur berarti ini. Ya, ya. La yufuna, La yufuna, yuhituna, yuhituna, yudhi'una, yudi'una, yughithuna, yugisuna. faja'alahu. Hmm. Salah. Faja'alu, faja'alu. Faja'alu, kemudian Wadhalamu. wadalamu, Ladzuqu. laduqa, Janahu. janahu, Lan lanudhiqahu. lanudiqahu, Fa'aqaruha. fa'aqaruha. Manamiha. Salah. Coba lihat mana yang panjang. Manamiha. Mana Miha? Oh, lagunya yang bikin kamu ngantuk. Mana Miha? Gitu. Ya, In. Semangat, In. Ya, kita ulang ya, Pak. Coba. Mm-mm. Manamiha. Mana Miha? Mana Miha? Kemudian In. Khotiina. Khotiina. Mm-mm. Satajiduni. Satajiduni. Ma- Kemudian. Ma'isya. Ma'isyataha. Ma'isyataha. Kemudian. Fatu. Fatuba. Wantuba. Kamu tuh ada lagunya sebetulnya ya, udah ada lagunya ya. Nah, terus Lagunya kata Bapak nggak enak. wah bikin ngantuk doang. Belum mungkin. Tapi bagus jadi hebat jadi kalau ada orang yang susah tidur dengerin kamu jadi langsung tertidur. Bagus. Bagus berarti ini Masya Allah. Kalau Ramah kan melek terus ini tidur terus ini ya. Ya. Kemudian Biami. Biyaminihi. Kayaknya agak lemet ya, agak lambat. Biyaminihi, biyaminihi. Gitu, agak cepet dikit kayaknya supaya semangat. Biyaminihi gitu Pak. Heeh. Suaranya lagi nggak tahu hari ini Enak, lagi. enak. Terus Manazila. manazila, manazila. Kemudian
Idza qada. Idza qada. Konya pendek. Idza qada, ada Idza kodok, ada qada. katak, ada kodok, ada katak, ada gajah, ada singa, ada serigala di kebun binatang. Jangan ada kodok, ada katak. Idza qada. Idza qada, idza qada. Warisina. Warithina. Bijahazihi. Bijahazihi. Syaghafa. Syaghafa. Syaghafaha. Syaghafaha. Fasyati'i. Fasyati. Kemudian iniin, ayoin. Nakisuhu. Hu-nya pendek. Bukan. Nakisuhu. Nakisuhu. Coba jangan pakai lagu dulu deh. Nakisuhu gitu, Pak. Bukan, sunya apa? Nakisuhu. Nah, gitu. Nakisuhu ina di Taiwan. Ina di Taiwan. Nakisuhu. Patusiru gitu, Pak. Patusiru. Iya. Patusiru. Jihahu. Mafatihahu, mafatihahu. Mafatihahu. Jangan pakai lagu dulu. Mafatihahu, mafatihahu. Mafatihahu gitu, Pak. Emang pakai lagu ya, Pak? Kan enggak. Iya, lagunya kayak saya mau ngaji, saya mau makan. Kalau pakai lagu, saya mau makan, saya mau ngaji, gitu nggak pakai lagu tuh. Mafatihahu tuh nggak pakai lagu. Kalau pakai lagu, mafatihahu. Cuman lagunya kayaknya di kosarnya di bacaan pendeknya kamu masih agak kepanjangan. Mafatihahu. Nanti kapan-kapan sama Rahmah ya minta diajarin di Ikro 1 lagi. Dimantepin artikulasinya. Artikulasinya ya. Jadi mana yang Ikro 2 juga latihan mana panjang mana pendeknya. Oke, kemudian diulang. Terus. Mafatihahu. Mafatihahu. Fawakazahu. Fawakazahu. Kalihuna. Kalihuna. Kitabahu. Tazudani. Ya Allah. Kemudian, kenapa? Enggak. Yang ini, syuhu. Syuhumahuma. Hu-nya panjang. Syuhumahuma. Syuhumahuma. La ta'udu. Ya, titiknya di bawah. La ya'uduhu. La ya'uduhu. Kemudian. Saghiruna. Saghiruna. Subulana. Lalabisu. Kemudian lagi online ngaji nih. Khotiina. Lima yuha. Iya. Terus.
kharaqu lahu Kharaqu lahu zuhurika zuhurika ru'usiha ru'usiha tubashiru tubashiru karihuna karihuna talumuni salah talu bener salahnya di mana? talumuni Oh gitu. Talumuni udah bisa ngebenerin sendiri ya. la tanah baru Tanah la baru. bazu La tanah bazu salah titik beda ya bunyinya. La tanah baru kalau nggak ada titik bener. La tanah bazu zai ya. Kemudian yu yu yuzauna yuzauna kemudian maqalidu maqalidu kemudian waya isu ora iso waya nggak bisa. isu Waya isu. Iya. Ina udah pinter sebetulnya ya. Sebentar ini. Silakan In. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'a wa idza sa'alaka ibadi gitu, Pak. Wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi. Coba lagunya. Wa idza sa'alaka ibadi. Apa aja ini kurangnya ya? Padahal suara bagus kenceng. Nah, ya Kurang udah. gimana? Kurang apanya? Ulang Kurang lagi, Pak. kurang garam apa kurang mecin apa kurang apa? Wa idza sa'alaka ibadi. Ya udah bagus lah. Terus Layu dilaguin nggak, Pak? boleh. Nggak enak nggak apa-apa ya, Pak ya, belajaran. Apa kan lagi belajaran ya. Layu sufu wa ah wa ah Wa hunya biasa aja. Wa wa akhuhu. Layu sufu wa ahuhu. Benar nggak, Pak? La yusufu wa akhuhu. La yusufu wa akhuhu gituin. Layu sufu wa ahuhu. Kemudian Nasiyahunahuma. mana hunahuma kan titiknya 2 In. Ya. Nasiyahutahuma. Aduh. Nasiyahutahuma. Wa kharaqu lahu banina. Wa kharaqu lahu banina. Aruni madza khalaqu. Aruni madza khalaqu. Kafa bina hasibina. Kafa bina hasibina. Kemudian Hadhihi bidha'atuna. hadhihi bidha'atuna. Wa thulatha wa ruba'a. Waruba'a.
Wa thulatha wa ruba'a. Wa thulatha wa ruba'a. Kemudian. Qalu taqasamu. Qalu taqasamu. Bima kasabu mataroka. Bima kasabu mataroka. Kemudian. Qala ma Qala ma nahakuma. Qala ma nahakuma. Libasahuma liyuriyahuma. Libasahuma liyuriyahuma. Sholataka. Sholat. Ya, sholataka. Kemudian. Perasaan kemarin udah deh Pak yang ini Pak. Kenapa kalau udah masih salah-salah atau ya. Aduh, kamu tuh. Ya nggak apa-apa lah ya. Gimana Ala lagi? syakilatihi. Ala sakilati. Nanti makanya kamu catat. Kamu itu ada ikronya ya di situ ya? Iya. Ya dilipat kalau udah tuh nih ditandain. Enggak, habis kalau itu suka dibaca-baca lupa Pak. Iya dilipat. Kalau gitu siapa yang salah? Oh, iya. Nggak apa-apa lah. Apa biar mantep. Yuk terus. Sodaku Jangan panjang. eh Sodaku. Yang kosar. Ya, udah makanya saya dah. bilang Maaf, kamu maaf. mm, mm, mm. Sodaku Ah, sodaku ma'ahadu. beban hidup yang susah, yang berat jangan berubah, jangan mempengaruhi kepada ibadah kita ya baca Qur'annya. Iya, Pastilah setiap orang punya masalah. Nanti belajar sama iya. Rahma tuh bagaimana cara mengatasi masalahnya, terus Belajar dengan cara tiap hari. cara ucapannya. Kamu bukannya kamu saya suruh ke Iqra 1 bukan kamu nggak pintar, kamu udah pandai. Cuman kadang-kadang masih ada artikulasi yang belum pas ya. Jadi Nggih, nanti Pak. ba, pokoknya lepas aja nggak usah ada malu, nggak usah ada apa sama Rahma ya. Nggih, Dimantepin gitu. Jadi kamu ada nggih. artikulasi yang belum pas. Nah, kayak ini kan ya nggak usah sodaku ma'ahadu jangan sodaku ma'ahadu gitu ya. Kau kan lucu juga ya. Apalagi orang yang dengerin ya. Yo, Ina. Diulang nggak, I, Pak? ah, Diulang kenapa? nggak? Iya, Diulang nggak? boleh. Tadi kan belum jadi. Udah. Oh, udah Tak coba ulang lagi. kan. Ya, tak ulang. Sodaku ma'ahadu. Sodaku ma'ahadu. Hadithu Musa. Hadithu Musa. Kafaru bi ayatina. Kafaru bi ayatina. Kana iqabi. Kana iqabi. Bima khalaqa wala ala. Bima khalaqa wala ala. Qala la takhafa. Lagu kamu kayaknya kayak kecekek, jangan lepas ya. Aduh, Alala takhaf. oh, Biasanya ulang ya Pak ya. aduh, Ina, Aduh ya. In. Qala la takhafa. Fa Qala la takhafa. fama 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 yakun fama yakunu laka
Fama yakunu laka. Mata'ina fa'akalahu. Mata'ina fa'akalahu. Wa huwa ya'izuhu. Wa huwa ya'izuhu. Wahamana wa qaruna. Wahamana wa qaruna. Fiha fawaqiha. Salah. Fawakihu. Fiha fawaqiha. Fawakihu. Fiha fawaqihu. Pendek. Ya. Fiha fawakihu. Fiha fawaqihu. Fiha fawakihu. Kemudian Haruna wa Musa. Haruna wa Musa. Laha malikuna. Laha malikuna. Kemudian Walu'inu lanya pendek. bima Walu'inu. Walu'inu bima qalu. Walu'inu bima qalu. Kemudian berikutnya Mana, Pak? In. Fi suhufi Musa. Aduh, Ina. Fi 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 suhufi Musa. Kalau tinggi jangan di awalnya dulu. Fi suhufi Musa gitu, Pak. Ya Gimana, kali Pak? ya. Fi suhufi Musa. Kalau tinggi sekalian. Fi suhufi Musa. Iya, fi suhufi Musa. Kemudian Qala la ghaliba. qala la ghaliba. Hahuna qa'iduna. Hahuna qa'iduna. Kemudian Fasalakahu ya nabi'a. fasalakahu ya nabi'a. Ya nabi'a. Kemudian Wa kafa bina hasibina. wa kafa bina hasibina. Waliya fiha ma'aribu. Waliya fiha ma'aribu. Kemudian kafaru sabaku. Kemudian yang ini Yuridu ya. Iya. Yuridu khiyanataka. Yuridu khiyanataka.
Sodaku ma'ahadu. Salah. Sodaku ma'ahadu. Sadaku ma'ahadu. Kemudian. Wakanu lana khoshi'ina. Wa kanu lana khashi'in. Jahadu wasobaru. Jahadu wa sabaru. Kemudian. Ahadana makanahu. Ahadana makanahu. Ameh tengisya. Ameh. Tidur dulu. Wana abijanibihi. Wana abijanibihi. Kanu yusari'una. Kanu yusari'una. Maka dayaziru. Diulang ya Pak ya. Iya. Maka dayaziru. Maka dayaziru. Kemudian. Wa makanu sabiqina. Wa ma kanu sabiqina. Kemudian kita lah. Yatalawamuna. Yatalawamuna. Ghafiluna. Ghafiluna. Raghibuna. Raghibuna. Hafizina. Hafizina. Khoshi'ina. Khashi'ina. Kha Kha. Khotiina. Khati'ina. Fi butunihi. Fi butunihi. Bi'ibadihi. Bi'ibadihi. Qala li abihi. Pendek. Hinya apa ya? Pendek. Iya. Qala li abihi. Qala li abihi. Kemudian. Maqalidu. Maqalidu. Wasanazidu. Wasanazidu. La mana? Nih la Mana? ya udah. Nih la ya udah. La ya uduhu. La ya uduhu. Kemudian. Sayusibu. Sayusibu. Huwa ya'izuhu. Huwa ya'idhuhu. Fatuhajiru. Fatuhajiru. Ya majidu. Ya majidu. J-nya panjang. Ya majidu.
Kemudian. Ya ba'isu. Ya ba'isu. Ya ra'ufu. Ya ra'ufu. Wa kadzalika. Wa kadzalika. Bi'asaka. Bi'asaka. Ma mana'aka. Ma mana'aka. Waj'alani Wa ja'alani. syi'atihi. Syi'atihi. Ya muta'ali. Ya muta'ali. Iya, kamu udah 28. Udah dulu ya. Terus diulang-ulang, udah bagus. Tinggal lagunya Iya, ya, Kak. eee rubah lagu dikit-dikit dari mulai Iqra 1 itu bagus loh pengembangan karakter itu. Iqra 1, Iqra 2 ya, Harap. gitu. Mhm. Terus sama Rahmanya suruh serius juga ngajarinnya. Kayaknya kalau ngajarin kamu dia agak-agak selengean ya, agak bercanda. Enggak, Pak, serius kok, Pak. Oh serius? Oh, alhamdulillah kalau serius. Kalau sama saya suka selengean gitu ya kadang-kadang. Hmm. Terima kasih Pak Paijo katanya. Shadaqallahul adzim. Terima Shadaqallahul kasih adzim. Terima banyak, kasih Pak sama-sama, Ustaz. sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.